Maafisa ma polisi musini wa Masako ni matwaisi okunikili kusimana na mwanake umwe wa bodaboda ula ukukonanua na siko sya ungei wa mavia mamwako kuyana na mwene kivila wa bodaboda musini wa Masako Alan Musembi ni kana mwanake usue dhitwe ndangi ya mavia mamwako muthemba wa block kuma nyumbani imwe katoloni musini wa Masako ono uyo vo ni wakuli atoi maonde mamota mevadhane na siko sya ungei ndaweta kanala meokwatwa na siko isu nimeweto uyani uwa bodaboda. Livoti yake mwandiki wa mauvo kuma kauntini ya Masako Dan Mwangela. Mwene kivilo hatuima bodaboda va Masako Alan Musembi elezekana ni maende na usima na mwana kiosu ulokuwa na siko siya kuya mavia mamwako ngaliko siya katoloni valama na minieki ya mota ya kembini na maofisa mavolisi maende na utwaisi ya ukunekeli. Ve mota yethi waje kisioni cha pakube na ofisi wa chifu wa katoloni uitheana mitheu je na mavia muthemba wa block oisi ya mwako na ninosa mwana na thea kisioni kiu anathi nethia kamota ka sukuma ba mwa mavia katwa ofisi ni wa chief ovala nenda umana kuma kwa chief kila kiende na nethia kana na tabua kana une mwana ke withitwe aithi kuombwa nyumba yene mbake akakua mavia atwaita kwake na ila nathi mjengo ni nethia ni mjengo muombwe irumu cia ntha cionthe ikathela na mwana kita wabangie no aka na yaka mavia mene na motesu twosa twatwa kitweni cha polisi cha Masako obala twambia o Musako tumandani ya mwana kyo nikena tumanya mavia bia aba na nitati atethi yake sioni cha isiliva ndo beta wa legend pala mwana kyo withitwe kiateka kana nibo uenda akaiyo banga mavia su na tayari kuma ripoti lana kwa kuma pangaja la me plotine nikanona tayari nona kuyelo lijeima ono uyo voni wa unyaukani kwa atoima bodaboda ala meko na siko sya ungei ndawetakana ni mekuendea na usima na mo na kugithikana ni mekiwambeni na kuvoto mwana uthuku matandu ma bodaboda dina nata ni mutongo inonekania umea kinu chambe ona Musumbe Ruto ni waisie kazi ya bodaboda sio watu wa bodaboda sio wezi ni wafanya biashara kama wale wengine na nye ningu mweko nasi kana ni biashara na uyola thukuma na uyola tunengongili maana kila muthema mundu enidi mithema miongweli au eloli jeima ya mavia mundu enidi mithema ngi miongweli au mevuko miongweli ya simiti mundu enidi mithema ngi 10 au eloli jeima ya kithanga thina yaka kila nguli ano mambo boda alame na mutuo kana kindu cha muthembo cio kwenda kuya sindu ciene na nini wetana nditongelela kwe ngai kwa no masi kamba kwa no mauno mundu naye juti ya yake kila twathimiwe ni ngai ingi cia kula ni sindu cio theni cia theni andu muno nondo yuka mota kagege polisi mavia leo ujite no boiwo tuko na yuka mota ndese akaunyake ena kibeti ena ciana eti waje ya chao kuni ngulia no mambo na boda tuthukume we wa mota uoka timamekana ni we wina baita ni we wina mbesa na paiba andu bangi twino kwati eka boda ni na kila tuameunya boda ni choki twa tubingwa mabiashara kikatwakia kikatusomethia ciana kikakuna maundu maingi kwa ukani wakwa ni tumano inongi wa mwono ndine na tani mutongo inatani chama no boda u tayari twa mukwatia nongi team member ingi we yani witwa boda nondo tejiti kila kuthukuma kengei tejiti kila kuthukuma na abutani tejiti kila kuthukuma na nume kuumiza customer sito kwizilanziane cia ungei na onasume kuombe wa nyumba nombesu oba mwako no sino twa wana kamoto simiti kanwa kindu kingi kwa uti eti kila mundu kweza ku affect in any way ando alate kuwa kingicho ndetu ka kwatasia niko kiban kuma uyani wa boda muno sokoni uwito. Daniel Mwangela, Utungo TV, kuva kauntini ya Masako.